Bizim şimdiki efirimizde böyle haberler. Sankt-Peterburg'daki metroda patlavlar yüz berdi. Remzi Bekirov azatlıkka çıktı. Bu vaziyette dualar kabul oluna. Avdet gazetasının baş muhariri sorguga çıkıldı. Kun şerifleriniz hayırlı olsun. Bugün aprelinin 3'ü ve Kırım işgalinin 1131. günü geçmekte. Studiyada Muslim Umerov buluna. Sankt-Peterburg'daki Texnologicheskiy institut metrosunda özbergen patlav neticesinde 5 insan helak oldu ve 50'den ziyade insan yaralandı. Bütün stansiyalar vaqtincha kapatıldı, insanlar tahliye etildi. Ploshchad Vostaniya stansiyasında da bir bomba tapıldı. Rusya prezidenti Vladimir Putin Sankt-Peterburg'da buluna, o Umumrusiya Halk Cebesi'nin forumunda iştirak etti ve Rusya prezidenti Alexander Lukashenko ile görüştü. Da bir terakt ihtimali bakılmakta. Zarar görgenlerinin ailelerine terin taziyeler bildiren mahsus hizmetlerinin ve FSB reberlerinin laf ettim. Olup geçken hadisenin sebebini öğrenmek için ve ona kıymet kesmek için bu koruyucular elinden kelgenini yapacak. Remzi Bekirov azatlıkka çıktı. Kırım-Tatar faali ijtimai ağlarda ekstremist malumatlarını tarqatması ile qabatlanıp 3 kunga hapsga alıngan edi. Bekirov Yaramadada kanunsuz halda mahkum etilgenlerge faal surette qol tuta. Fevral ayında onu Marlen Mustafayev'nin evinde tintüf geçirgeninde yakalangan ediler. O vaqt 10 Kırım-Tatarı 5 kunga kadar hapsga alıngan edi. Olar için dua ettim. Dindaşlarımны pek sevem. Bu vaziyette dualar kabul oluna. Aktemchi Goz davasında Avdet gazetasının baş muhariri soruğa çekildi. Şevket Kaybulayev 2014 senesi meclis azası olup prezidium toplaşıvlarında iştirak etkenini anlattı. 2014 senesi fevral 25'te Kırım Yukarı Şurasının binası yanındaki miting arfesinde olgan muşaverege de koşulgan edi. Meclis reisinin muavini Aktemchi Goz 2014 senesi fevral 26'sında Kırım parlamentinin binası yanında yüzbergen kalabalıklarının teşkil etmesiyle qabatlana. Regional meclisler ile bağlar kutlevi tedbirlerinin teşkil edilmesi meclis reisinin muavini Zahir Smirnov'a buyurulgan edi. Aktemchi Goz meclis reisinin muavini olup, Bahçesaray Regional Meclisinin reisi olganında ona meclis reisinin muavinine olarak bir vazife verilmegen edi. Teröristler Ukrayna askerlerine karşı 32 kere ateş açtı. Bir kişi yaralandı. Üç taraflı gruppa ateşkes rejimi hakkında anlaşkan olsa da Rusya işgalci ordusu Ukrayna silahlı kuvvetlerine hücum etti. Düşman Mariupol yönelişinde en çok ateş açkanıydı. Vodane, Şirokina, Çermalik ve Pavlopil civarları zarar gördü. Ukrayna askerleri ateşkes rejimine riayet edip teröristlerge ateş açmadı. Donetsk yönelişinde en çok ateş Avdiivka civarında kaydedildi. Himayecilerine düşman tarafından 82 mm kalibrlik mina atıcı, granat atıcı ve pulemetlardan ateş açıldı. Granat atıcılardan Zaytseva, Troitski ve Butivka şahtasına ateş açıldı. Pulemetlardan Kamenka ve Opытnaya mevamlarına hücum edildi. Troitski yanında düşmanın nişancısı faal oldu. Avdiivka sakinleri gumanitar yardım kurdu. Şehrin Arbi ijtimai işbirliğinin yardımı ile Avdiivkalılar urba ve turmuş eşyalarını aldılar. Yol başçısının aytkanına göre bu sefer şehirlerinin yalnız bir kısmı getirildi. Onlarını Cebe civarındaki mesken yerler arasında bölecek olalar. Bu aksiyonu ilk sefer geçirmeyimiz. Ateş açılganından zarar görgen insanlarga yardım etmek için Ukrayna'nın farklı köşelerinden hatta Latviyadan şeylerini getirdik.
Ишғал алтындaki Қырымда чықыш япқаны үшін жеза. Русия ойыншысы Елена Воробей Украинаға алынмады. Девлет сыныр қызметінің хадимлері оны Киев авалиманында яқалап, учил мудеттінен мемлекетке кірішіні ясақ етті ве Воробейні евіне кере йолладылар. Тафсилатлы Лев Хамызда тариф етілі. Шымдыки сюжет эфирге азырлана, бізлері се девам етеміз. Борисполь авалимандан академик Вернадский станциясына егірім екінші Антарктика сефері башлады. Геолог, геофизик, биолог екім ве муэндислерден ибарет 12 Украин алим тихачысы Антарктида бір ел қалған тағымның еріна алacak. Экспедициясының бір іштіракчысы Украинада қорантасыны базалары балаларыны да қалдырды. Экспедиция іштіракчылары қайтқан сон Украинада көрмек істеген денішмелеріні анлатты. Бір елдан сон Авропалы бір девлетке келечегімізні үміт етеміз. Әркез бақтылы ве достане олсын істейміз. Жен бітсін ве әрше яқшы олсын. Әркез сақ селемет олсын. Қайтқанымызда женг олмасын істейміз. Украинада женг бітмесіні істейм. Балаларым яқшы оқысын, барышық олсын. Мында қалғанлар сағлам олсын. Бізні беклесінлер. Русия ойыншысы Елена Воробей ақынды Лев Хамыз әнді азыр, келіңіз соны сейретейік. Неподражаемые Елена Воробей, Оскар Кучера, Михаил... Евге қайтмақ үшін джекпот. Бұл есім алтында Украинада саналаштырылған пьесаның тақдимнамесі елан етілген еді. Баш роллерден біраны Русия актері ве мизақшысы олған Елена Воробей ойнамақ керек еді. Бияс Русияден Русия актерларымен бірабер учып келген учақ Борисполь авалимасында қонды. Мында оларны енді Украин сыныр қызметі бекледі. Айтқанларына көре актерлар сынырлемеге башлағанлар. Башта разы олып, Қырымда олғанын таздықладым. Соңыра месулетке чекілечегін аңнап, айтқанларындан ваз кечтім. Аслында оның ишғал етілген топрақларға барғаныны избатлаған делиллер бар. Концерт иланлары, фоторесім, видеолар, авескерларының видеолары бар. Бұл қарарны қабыл етмеміз үшін темел бар. Денис Мусли күлкі Русияның енілері шақачылары. Бөлек концерт ишғал етілген қамда 2 сене евел кешкен еді. Олар сырасында Елена Воробей. Тамам бөле чықышындан сон она Украинаға кіріш қапалыдыр. Өз ачывыны о Инстаграмда ерлешкен. Но во всем виноваты мудаки. Они кругом, понимаете, они нас окружили. Бұл мажақ қанунлардыр мұнда кіре білежек ве кіріп оламағанлар қануны масқаралы Берлин диварыны ве Филистин-Израиль мұнасибетлеріні аңдыра. Израильские отношения. Воробей Украинаға ичади группасынен бірабер келді. Паспорт незаретіні еді шақыстан тек 5 кечті. Русия актері ве оның зенадашыны Украинаға 3 жылға жекірмесі ясақтыр. Авалиманында 4,5 саат отырдылар. Бұндан соң саат 8-лерде оларны Русияге йолладылар. Бөле вазиетте сеат ава шіркетінің парасына керчеклештірілі. Евге қайтмақ үшін джекпот спектаклі Киевде тақдим етілді, ләкин Елена Воробейсіз. Чүнки оны кері қайтарып еберділер. О артық Москвада. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Итматов, Заман, АТР. Москвада 60 фаль яқаланды. Русия пайтақтында кімсе месулет алмаған қанунсыз наразылық акциялары олып кечті. Мұхалифет лидерінің эксиреті шу жүмледен Алексей Навальный бұл акциялар еле алақалары олмағаныны білдірді. Полиция ве прокуратура ватандашларыны қанунсыз акцияларда иштирак етмектен вазгечмеге чығырған еді. Ләкин малюмат іштимай ағларда тарқатылған еді. Сабадан полиция Манежный мейданында ве тарихи музейінің янында қоралар қойды. Меркезге ОМОН ве Росгвардия желпетілді. Олар бір қач соғақыны қапатты, бұтын фааллер азат етілді. Он меня вдарил за что? Предатели России! Предатели России!
Париж соғақларына Қытай диаспорасының 6000 векілі чықты. Олар кечкен авто Франкистан полициясы тарафындан атып өлтірілген семеддішіні анмақ үшін топлашқанлар. Ресми мәліметқа көре шайөлі чағырылған ұғы қорыжыларға мақа сілі атылды. Оның өлімі соқа қалабылықларының себебі болды. Әлі қолғанының қызы базар күні акцияға чықарғанларыны тынчыламаға чағыра. Ләкен қазынма ақрижасыны құлақ асмадылар, нумайыш полиция елі яны чатышмаларға чевірілді, нумайышчылар ұғы құрыжыларға шише вет чөплік атты. Оларға қаршы есе көз яшылатқан газ қоланылды. Ben ve ailem etrafımızda şiddet görmekten, bizi destekleyen insanların yaralanmasından ya da tutuklanmasından dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Hayatınızı adalet için riske atmayın. Çünkü ben Fransa'da doğdum ve adalet ülkesi olan bu ülke babam ve ailem için de adaleti getirecek. Eğer bunun tersi olursa size güvenebileceğimizi biliyoruz. Bu endi bizim sonki haberimiz edi. Bugün adlı informasyon yayınımızdaki nevbetteki musafiri Ukrayna Adliya Nazirinin muavini Sergey Petukhov olur. Bunun için ATR'den ayrılmanız. Görüşmek üzere.